ngifuna ukuthi ufonele baba wakho ne umtshele ukuthi badinga le stationery lesi. You understand? Musu stationery ngilandzile. Yekela indaba ukuthi wena stationery ulandzile emfana stationery akwasilanzi lena ilist stationery lesidingakalako. Uyangiva Michael? Yeah. All right Michael. Oh my boy, all right. Yes. Hello. Papa, esikoleni bafuna stationery 24 Masavana, 6 Red Bull, 2 Hennessy, Cooler Box, ice. Ngitshela ukuthi le mali akayifake kumama kuCapitec. Uyifake kumama le mali Capitec. Ngitshela ukuthi ngijake kakhulu nelanga liyashisa. Ngijake kakhulu nelanga liyashisa. Le stationery sijakekile. And le stationery sijakekile. Ngitshela ukuthi inyalo nje ngoba sesikhulume naye sitwa kumlinza le ebank icela naseliko. Stokulinza ngale eceleni naseLuika ebank. Yeah. Baba I love you. Ngicela ukuthanda. Baba I love you sakuthanza mncwa.